علم و معرفت همچون فانوسی راهنمایی است که آموزش آن در شب و فراز روزگار آدمی را چون آب و نان قوت و مدارا میبخشد و روزگاری ما و شما را حاصل این گنج بی‌بها روشنیستان و درخشان میگرداند. معرفت والا جوهر است که انسان‌های روی عالم آن را در نتیجه تکمیل علم و دانش به خود کسب می‌نمایند. اهل خرد و اشخاص صاحب معرفت باشند در بارگاه علم برای ما جوانان این شرایط مساعد را فراهم می‌آورند تا ما از این گوهر معانی بی بهره نمانیم. در واقع دانش اصیل شخص را به بالاترین مقام و احترام صمیمی اطرافیان می‌رساند. استقبال گرم شاگردان، محبت بی‌پایان همکسبان و روزگار پرسعادت گوهرهایند که قیمتشان خیلی بالاست. در سراسر مملکت دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت به انجام می‌رسد. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت همساله با تشبث و تحت سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهتی در عمل تطبیق نمودن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار کرده می شود. همزمان مقصد گذراندن آزمون مذکور این رشد تفکری تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه ابتکاری و نوآوری و پیوست علم با استحصالات بوده. جلب بیشتری خوانندگان و دانشجویان با آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها می‌باشد. دور ناحیوی این آزمون علمی و معرفتی در ناحیه شامنصور شهر دوشنبه جنبست به خلاصه برآوری کرده شد. با چنین تدبیر نیک و هدفمندانه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه در تالار فرهنگی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی مراسم هوسمندگردانی غالبان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت دایر گردید. این محفل تنتنوی مژده بود به غالبان، خوانندگان مکتب‌های تحصیلاتی میانه عمومی، دانشجویان و کارمندان کسب و کار گوناگون از روی نامیناسی‌های در نظامنامه پیش بینی شده قوه و ملکه و مهارت ذهنی خویش را امتحان نموده با سربلندی به دور شهری راه خط یافتند. خیلی که نتیجه ها نشان داده شدند، ما به دور ناحیوی 60 نفر داوطلب را روانه نمودیم و از این 60 نفر 22 نفر آنها صاحب جایهای افتخاری گردیدند. در مجموع این من فکر میکنم که کاربری از ماه اول سپتامبر آغاز یافت، گروه های کاری تشکیل شدند و با دانشجویان، ماجسترانتان کارهای نظارتی برده شد. آنها فرمایش رکتور در اینجا به توصیب رسید و گروه های مخصوص تشکیل داده شد. این گروه ها تیاری پخته دیدند و خیلی که امروز معلوم است نتیجه های نظررس را صاحب گردیدند. ما باوری داریم که چون که دانشگاه ما دانشگاه بزوی هست در سطح جمهوری، در دورهای دیگر هم دانشجویان ما جایهای نظررس را صاحب می‌گردند. مخصوصا در نامیناسی‌های اختراع‌کاری و نوآوری، در نامیناسی‌های ذهن سنی به نهایت کوشش زیاد کرده ایستادند و ما باوری داریم که جایهای سزاوار را نصیب دانشجویان ما می‌گردند. خوشنودی اهل ریاست دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان عاصمی حد و کنار نداشت، زیرا تعداد غالبان دور ناحیوی آزمون مذکور امسال در این بارگاه علم به 34 نفر رسید. یادرس می‌شویم که در دور ناحیوی آزمون مذکور 6 نفر آموزگاران، 1 نفر دکترانت پی اچ دی، 15 نفر دانشجویان و 12 نفر خوانندگان لیسه تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان عاصمی به گرفتن جایهای افتخاری مشرف گردیدند. همین طور از طرف دانشجویان، عنوانجویان، کارمندان دانشگاه و خوانندگان لیسه تکنیکی در مجموع 34 نفر راه خط به دور سوم آزمون مذکور به دست آوردند. همه ساله شاگردان من برآمد میکردن و امسال یک الهام آمد که باید خودم استشاره کنم که یگون جای میگیرم. خوشبختانه جای نمایان رو گرفتم در این نامیناسیون اختراعکاران. من خودم که اختراعکار هستم، یک چند تا شهادتنامه مؤلفی دارم و خواستم امسال برآمد کنم و خوشبختانه جای نمایان رو گرفتم. کاری که منظور گردانیدم این نسبت به دیگی گرم کنی آب بود، بالامرداری ثمراناکی دیگ‌هایی که نسبت به سوزشواری جایی کار میکنه. جای سوزشواری که ما در تاجیکستان بسیار داریم یعنی انگشتنگ. دیگی من همین خیلی دیگی هست که کم مصرف میباشد و بعد مصرف امروزه چون که گازهای گلخانگی رو خیلی کم اخراج میکنند و استفاده برده میشه در دل خواه جایها از 1 کیلووات سر کرده تا 100 تا
чанд километр мо тавонем сохта пешниҳод карда. Идея ки хизмат мекунад барои системаи гармидиҳӣ. Барои системаи гармидиҳӣ ва системаи гарми оби гарм. яъне ки дар як дег мо метавонем ду кор иҷро кунем. ҳам оби гарм гирем, ҳам барои системаи гармидиҳимон оби гармро таъмин кунем. нақши чунин озмунҳо мо ташаккури зиёд мегӯем аз роҳбари давлат, ки имрӯз як майдонеро барои мо мондааст, ки мо худамон нишон диҳем. донишҷӯён бисёр хушунд ҳастанд, бисёр ҷалби ихтирокорӣ ҳастанд ва хоҳони он ҳастем ки дар оянда бо бисёртар шаваду донишҷӯи мо дар ин сар яъне ки ягон ҷойи муайянро гиранд. маросими ҷоизасупорӣ қайд намуданд, ки илму маърифат дар ҳама давру замон барои ташаккули ҷаҳонбинии маънавии аҳли ҷомеа, шинохти арзишҳои фарҳанги миллӣ ва дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудани миллат нақши калидӣ дошта, дар тарбияи ҷавонони хештаншиносу худогоҳ ва ҳамқадами замони муосир нақши боризро мебозад. имсол ман дар озмуни илм фурӯғи маърифат номинатсияи ихтироъкорӣ навоварӣ иштирок намудам ва сазовори ҷои дуюм шудам. ихтироъоте ки ман пешниҳод намуда будам ин нергоҳи барқии обии хурд. нергоҳи барқии обии хурд ниҳоят сохти сода кардашуда дорад. дар айни замон дар системаи энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон манбаи асосии нерӯи барқ ин нергоҳи барқии обӣ ба шумор меравад. нергоҳи барқӣ ки ҳиссаи он дар баланси умумии 98% тамоми нергоҳи барқии амалкунандаро ташкил медиҳад. нергоҳи барқии обии хурд сохти хеле сода кардашуда дорад. барои васлу насби он иловагӣ ҷудо намудани замин ва ё ҷалб намудани механизмҳо лозим нест. коэффициенти кори фоиданокаш то 72% мебошад. маврид ба зикр аст, ки солтосол шумораи иштирокчиёни озмуни мазкур зиёда гардида, тибқи маълумоти оморӣ, агар дар соли 2024 970 нафар довталаб дар ноҳияи Шомансур ширкат варзида бошанд, пас ин шумора дар соли 2025 ба 1400 нафар баробар аст, ки назар ба соли гузашта 430 нафар зиёд мебошад. дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ даври якуми озмуни мазкур аз рӯи 8 номинатсия математика, физика ва астрономия, химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ баргузор гардида. дар он зиёда аз 500 нафар донишҷӯёну унвонҷӯён ва кормандони донишгоҳ иштирок намуда, 60 нафари онҳо ба даври ноҳиявии озмуни мазкур роҳхат гирифтанд. соли дуюм аст ки аз донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар ин озмун ширкат меварзам. ихтироъоте ки ман дар ин озмун пешниҳод кардам ном дорад платформаи тасмачархи бисёрфунксионалӣ ва универсалии командоза. ин платформа як системаи ҳаракаткунандаи инноватсионӣ ва пешрафта мебошад, ки бо истифода аз тасмачархҳои сабук, чандир ва устувор имкони ҳаракати устувор ва самаранокро дар муҳитҳои мураккаб аз ҷумла ҷойҳои маҳдуд, маконҳои душворгузар ва сатҳҳои ноҳамвор фароҳам меорад. тарҳи бисёрфунксионалии он имкон медиҳад, ки платформа вазифаҳои гуногунро бо масрафи ками энергия ва дар муддати кӯтоҳ бо самаранокии зиёд иҷро намояд ва хусусияти командоза будани он имкон медиҳад, ки платформа дар ҷойҳои танг ҳаракат намуда амалҳои гуногунро иҷро намояд, ки ин дастовард метавонад ба соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, сохтмон, инчунин хадамоти наҷот, ҳолатҳои фавқулода аҳамият дошта бошад. имсол дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илми фурӯғи маърифат хушбахтона сазовори ҷойи аввал гаштам ва кӯшиш менамоем, ки дар даврҳои минбаъда чунин натиҷаҳои беҳтарро ба даст орем. миннатдории худро ба муҳтарам ҷаноби олии имомалӣ раҳмон мерасонам барои дастгирии ҷавонону ихтироъкорон ва ташкили чунин озмунҳо, ки барои мо имконият медиҳад, ки худро муаррифӣ созем, донишҳои худро ташаккул диҳем. дар давоми таҳсил танҳо ба як барномаи маориф маҳдуд нашуда, мо метавонем ба воситаи ин озмунҳо худро дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ намоем. ёдовар мешавем, ки санаи 5 моҳи июн ғолибони даври ноҳиявии озмуни илмфурӯғи маърифат аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шомансур дар толори фарҳангии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бо сертификат ва тӯҳфаҳои молӣ сарфароз гардонида шуданд. бояд ёдрас шавем, ки дар даври ноҳиявии ин озмуни маърифатӣ, ки таи 4 рӯз идома кард, баъди баҳогузории холисона ва муайян намудани ғолибони даври ноҳиявӣ, ғолибони ин давр дар умум 145 нафарро ташкил доданд. Получила 3-е место в данном мероприятии по номинации «Изобретение и нововведение». Впервые участвую в этом конкурсе и очень рада, что стала обладателем 3-го места уже 2-й раз. И дальше хочу проявить себя в этом направлении. Мое изобретение было электронный ионизатор воздуха, модернизированный аналог люстры Чижевского.
Больше всего его можно использовать в качестве медицинского, то есть он улучшает иммунитет людей, улучшает качество жизни, жизнеспособность, увеличивает, снабжает нашу кровь кислородом, то есть общее самочувствие улучшает наше. Участвуя в таких конкурсах, я открываю для себя новые знания и возможности, которые могут принести мне в будущем большие возможности. абдуқосим тоҳирзода мудири озмоишгоҳи ташхиси бемориҳои вируси паррандаи институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар ин даври озмун мақоми аввалро ишғол намудааст. пеш аз ҳама ман аввал милладории худамро ба асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбуби миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён мекунам, зеро бо ташаббуси пешвои миллат солҳои 2020-2040 20 солаи омӯзиш ва рушди фаннои табиатшиносӣ ва дақиқ низ эълон гардид, ки дар натиҷа ин озмуни илм фуруғи маърифат баргузор гардид ва мо ҷавонон хеле хурсанд ҳастем, ки дар ин озмун иштирок мекунем. ва институти мо институти илмии таҳқиқотӣ мебошад. ҳарсола аз тамоми хоҷагиҳои чорводорӣ ба институти мо маводи амрозӣ ворид карда мешавад ва дар натиҷа дар маркази захираҳои миллии микроорганизмҳои иллатангез мо маводҳои иллатангез мо он изолятое ки ба мо ворид карда мешавад, яъне мо дар онҷо дар маводҳои ғизоӣ парвариш мекунем ва дар натиҷа баъд ҳар як изоляте ки мо штаме ки мо ҷудо мекунем шаҳодатномабандӣ мекунем ва баъд аз шаҳодатномабандӣ кардан аз аму штамҳое ки штамҳои маҳаллии худамон баъд ба муассисаи давлатии маркази миллии патент яъне пешниҳод карда аз онҷо мо штамҳои маҳаллии худамон патент мекунем ва мақсади штамҳои мо ҷудо кардани мо аз он иборат мебошад, ки дар ҷумҳурии соҳаи чорводорӣ хеле рушд ва нуфуз дорад. яке аз проблемаи асосӣ ба чорводорон ин касалиҳои сирояткунанда мебошад, ки ҳар сола тамоми хоҷагиҳои чорводорӣ яъне аз касалиҳои сирояткунанда яъне зарари калони иқтисодӣ низ мерасонад ва дар натиҷа маводҳои истеҳсоли соҳаи тибби байторида аксарият маводҳо аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурӣ ворид карда мешавад ва дар натиҷа хушбахтона дар институти мо зиёда аз 5 намуд ваксинаҳое ки истеҳсол карда мешавад аз штамҳои маҳаллии худамон низ тайёр карда мешавад ва дар натиҷа аз ҷиҳати иқтисодӣ ва аз ҷиҳати самарабахшӣ хеле аз ваксинаҳои хориҷа хеле самараи хубу ва аз ҷиҳати нарх ҳам низ арзонтар низ мебошад. хуб кадом корро дар даври ноҳиявӣ пешниҳод кардед ки муваффақ гардидед? ман хушбахтона дар давраи ноҳиявӣ озмун илм фуруғ маърифат иштирок кардам, сазовори ҷои аввал гардидам ва аз рӯи ихтироъоти штам кластерум шавои яъне ин эмкарин бемории шадид сирояткунандаи чорвои калон ва чорвои хурди шохдор дар ҷумҳурӣ мебошад ва ин ваксина аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд ва дар натиҷа мо аз штамҳои маҳаллии худамон яъне ваксинаро низ тайёр кардем ва аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле арзонтар мебошад. мисол як флакон агар ваксинаи хориҷӣ 35 то 40 сомон дар бозор ба қайд гирифта шудааст имрӯзода ва ваксинаи истеҳсоли ватании худамон як флаконаш низ 15 сомон дар бар мегирад ва бинед ки аз ҷиҳати самараи иқтисодӣ хеле арзонтар низ мебошад ва боз аз чизи дигараш хеле хубтар аст, ки ҳар як штаме ки вобаста ба иқлими ҷумҳурӣ низ фарқ мекунад ва штамҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии худамон давр мезанад аз штамҳои ки ваксина ки тайёр мекунанд ба мо ворид карда мешавад, фарқияти хеле зиёд низ мебошад ва мо ихтироти пешниҳод кардагимон штам аз штам кластерум шавои низ мебошад, ки дар натиҷаи штаму ваксинаи консентрат кардашудаи гидроксид алюмини бар зидди сиҳароми чорвои калон чорвои хурди шохдор низ тайёр кардем ва дар натиҷа дар озмун пешниҳод кардем ва сазовори ҷои аввал низ гардидем. чуноне ки ҷойҳои ифтихорӣ мушаххас гардиданд, дар қатори дигар ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат 12 нафар хонандагони литсеи техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ мушарраф гардиданд. Преподаю в лицее уже 6-й год. 2-й год участвую в данном конкурсе. У ребят очень большие интересы, естественно, и к физике, и к другим предметам. У меня есть опыт подготовки. В прошлом году 2 моих детей заняли призовые места как в городе, так и в республике. И в этом году будем надеяться, что дальше мы будем двигаться в большем количестве. На данный момент у меня 2 победителей. Во-первых, их начинают интересовать предметы более углубленно. Поэтому они начинают интересоваться материалом, не входящим в школьную программу. Я считаю, что этот конкурс заставляет детей интересоваться большей информацией
не ограничиваться учебными программами, читать больше литературы, двигаться в этом направлении. Это влияет на выбор профессии. Я второй год участвую в конкурсе «Илм Фурги Марифат», и я очень рада, что в этом году я тоже заняла первое место в номинации физики и астрономии, и очень надеюсь, что в следующих этапах я тоже займу место. Мне в таких конкурсах важно не победа, а участие, потому что это первым образом развивает коммуникацию, и в принципе я знакомлюсь с новыми людьми, которые играют важную роль в моей жизни и которые мотивируют меня на дальнейшие успехи в других сферах моей жизни. Благодаря таким конкурсам нынешним студентам и ученикам есть большие возможности для поступления, потому что это первый шаг для поступления в какие-то высшие учреждения не только в нашей стране, но и за рубежом. И, в принципе, такие конкурсы и ежегодные играют большую роль для нашей нынешней молодежи. дар озмуни ин фурги марифат аз фани биология иштирок кардам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. Ман хеле аз ин ҷоям фахр дорам. Ман мехоҳам дар оянда табиб шавам ва ин озмун зинаи такмил барои ман аст. Инчунин ман дар олимпиадаҳои фанӣ иштирок мекунам аз фани забони давлатӣ ва инчунин дар даври ҷумҳуриявиаш сазовори ҷои дуюм гаштам. Меня зовут Малика, я участвовала в номинации географии, заняла второе место. И хочу выразить огромную благодарность за возможность участвовать в этой олимпиаде. Я благодарна этому опыту, для меня он был очень вдохновляющим, ярким. Отдельную благодарность я хочу выразить наставникам, организаторам и особенно тем, кто меня поддерживал. Моим наставником была Рана Бахтияровна, и очень благодарна за подготовку и поддержку. Надеюсь, в следующих этапах я займу такое же место или выше. ҳайати ҳакамони босалоҳият таъсис додашуда беҳтаринҳоро бо диплому сипосномаҳо ва маблағҳои пулии таъсис додашудаи раиси ноҳия дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ ва ба даври шаҳрӣ бо умеди ғолибият дар даври ҷумҳуриявӣ пешниҳод карданд. сипосгузории худро ба асосгузори сулҳ ваҳдат милли пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон чун як озмунҳои барои яъне ҳавасмандгардонӣ пешниҳод шудааст. ман иштирокчии даври ноҳиявии озмуни илм фурӯғ маърифат мебошам ва дар ин давр аз рӯи номинатсияи биология ва дар ин ҷо сазовори ҷои ду гардидам ва ман пеш иштирокчӣ будам, яъне ки то як даври минбаъда мерафтам, аммо аз ҳар як давр яъне ки меафтидам, яъне ки ман рӯафтода нашудам, боз яъне ки ин мақсади худро давом додам, яъне ки ман мехоҳам ки дар даври шаҳрӣ ва дар давраҳои минбаъда ҳамчун яъне иштирокчӣ ва инчунин ғолиб гардам. риёсати донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммадҷон осимӣ барои саҳми арзанда ва иштироки фаъолона дар даври ноҳиявии озмуни илм фурӯғи маърифат бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур сарфароз гардонида шуд. ҳамзамон дар ин радиф аз ҷониби мақомоти иҷроия аъзои ҳакамон, омӯзгороне ки шогирдонашон ғолиби даври ноҳиявӣ дониста шуданд ва он нафароне ки саҳми босазои хешро дар баргузории озмуни мазкур гузоштанд бо диплому сипоснома ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. дар даври ноҳиявии озмуни илм фурӯғи маърифат аз фани география иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштам. ташкили чунин озмунҳо барои ҳар як донишҷӯёну хонандагон хуб ангеза мебахшад то барои идома додани таҳсил ва барои мукаммал намудани дониши худ саъй кӯшиш намоянд ва ман сипосгузории худро барои ташкилкунандаи ҳамин озмун президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳузури сулҳ ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои донишҷӯёну хонандагон чунин озмунҳоро ташкил намудам. агарчи ман аввалан мехостам аз номинатсияи физика иштирок намоям, вале баъзе сабабҳо ва агарчи ман нов ба садам ки дар фақулияти физика мехонам, фани географияро нағз медидам ва донишам ҳам бад набуд. аз ҳамин сабаб омода шуда аз фани география иштирок намудам. худо хоҳад аз соли оянда аз фани физика иштирок менамоям. агар ҳар як шахс ҳофизаи қавӣ дошта бошад, дар ҳар як фане ки мехоҳад иштирок кардан метавонад.
مورد به ذکر است که علم و تکنیک در همه دور و زمان به نفع جامعه و زیر توجه دولت و حکومت قرار داشته. از این رو با مقصد دریافت استعدادهای نورس و جوان با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژی، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، همچنین دریافت و معرفی استعدادها سال پنجم است که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار می‌گردد. در واقع روندی به میلان و با سرعت علم و تکنیک معاصر اثبات نموده است که کس به دانستن دانش‌های زمان خویش در صحنه پرتضاد زندگی موفق شدن نمی‌تواند. زمانه تقاضا می‌نماید تا ما و شما همجایه با آن تشکل یابیم و پیشرفت نماییم. اگر چنین نیست هیچگاه جهانبینیمان وسیع و عملمان در جامعه پذیرفتنی نمی‌شود. کلید پرمعمای روزگار و راه کشایشش تنها از افکار سازنده و عمل درست و کامل بوده، رسیدن به قله مقصود از آموزش و معرفت افزایی هر یکی ماست. با عملهای نکو می‌نگریم به فردای درخشان تا زندگیمان پر محبت و دوست داشتنی باشد.